Kaisa khadumani peaceful rally जों बुइनो नासले ui buya buino jole ui buya phiaba महाराजानो हामजागमानि तङै bono hamjagai asukmani bose bui amhaika khlaimani bagai hamjakmani borokno duku nangmani bagai जों sini solidarity bini o je duku kostoni somoyo जों peaceful rally khainai जों omo sini silent protest om haitai tangtheng haninai जों omo kaisa memory ni bagai tai sini sign of resistance and protest omnos khai जों himai thangnai जों tam dini o mass gathering omo hachini state level convention on Greater Tripura Land movement otiyui जों Tripura Employees Federation जों Bubagra ni je ideology Greater Tripura Land sanmani no जों khabai khubai support khailayo hamani bagai bo sudu chini Employee Federation ni simi ya bo kaisa chini history tamni himala bini je dynasty amno bini buchugni bumungtui bini je dynasty ni bumungtui no chini identity chini history om hairogno stu se bai busna ringya ka om kaisa uskango जों video viral nungmani je bini effigy no lathiri laye khuktumsla mane ama kaisa unfortunate incident je anti social elements ro kaisa Bharat boshro world largest democracy hinjak thano kaisa intolerance kai ama kaisa historical figure no tai ama ka khaimano tui chung tabuk chini rally khaitlang thang chung peaceful rally bosu jote goi ne abo जों bisiya omo oroni simi srapsa ada gonta ni lama but it's a sign of protest in the days to come जों amo declare khainai no ni thrutuino maybe khana ya batai dino जों sara Tripura ni borokno जों sanai kuno bondo khaina nangya kuno protest khaina nangya but jani nogo achogoi jani nogo jani office achogoi जों particular time saklai rinai asomiyo जों just bibinno social media tai WhatsApp group tuino जों we love you Bubagra hanisimi we support you and our solidarity and we condemn such kind of inhuman act noi sara world to जों message rohonai through social media networks through tai angka asomiyo जों office ongtheng aku tongtheng will show जों funungnai what it means to be a peaceful demonstration tai modern demonstration tai protest resistance je chini existent history no baika chung justice to manani we know how to fight but not through physical violence but through our constitutional rights hambai